Ki paidronget jong kabalang Katolik Paris Jawai mentah kesengi kakak kendai tarik jong menai jeliu ada jaat puar kile kendo lang ban yok bentah hakamas pekoj ban rake ya kesengi burom jong kemet pakasnam Krist. Hakajok kepor nak kedau pakan sudan kecing le reble jong kileng dok jongi sebende ti hakane ketayo banwan la rakeru ya kesengi burom jong kedonot bukoi tamu Jisu hakane hi kajok kesengi hang ne hayang meni jong kabalang Katolik mi mentedu kebalapan kentang hakadonot bukoi tamu Jisu. Siami warah apa kini kayu mendil dapin krei apa kahole yang dicuki wojong yang dipayu belai debu ile yang di speakers kramo yoyo pilihan cimbenta akan masuk koi tiki tugu umyo tau de apa kini kayu mendil sawab siak hakahol hei le yang cimbenta akan masuk koi Yohanes Enriu Santos jar baba mi kado jonga baru bedi ya kasnam jonga udon kejigem bom jukut
But none sapin mi padu hakasni khadu. Enne kasni utrai Corpus Christi kamet batas namu Kris. Kani kamet batas namu Kris. Diam buram Nadu Kilindo Waro Arngun Parish Priest, Assistant Parish Priest, Yagi Sister, Yagi Kena Duan, Yawaro Kihinya orang Babalang, yang Kabalang Katolik ni mentudu. Lem di sebelah jalan mesin berkuat kendang ringkan bagi berong. Ringkan bagi berong. Mesbun het nama balang ni betul. Dia berang mesat nak cuci nak Bible sekolah. Insya mesin itu juga boleh cuci. Ngabul kita dengan puan. Dar Amerika dengan star kian, nama star nama kadar ini. Tadi kita berkroon ni kesedak. Ni kasi kebalan pada siapa? Tidak tanda bagi mana berbuat bertam bisu. Kasi orang berbuat bertam bisu baru kali kesublai. Kada app kesublai riu belai cerita sebenci hati. Ini orang paling antisipasi kan. Seorang tahu cerita kesebut kejujuan kita. Na kebawa debuk kebalan. Kasi orang kamet wasnamu Kris. Apa yang disini kajuk berbuat berhitam Yesus. Kawan ya toh wakadi kau kefiana upan napi dan berpakai sini kuat. Kecimung cerhen yang i empat sesin nomor sekam kirikan like nekte yang style yang nikam tu plan yang tak. Jadi puan yang kasih tu kasih bertenai kasih berki imbiang yang jik im lajong. Takut where you keep Tengah Pakistan berborok, panah berlain dan betah kita kejenuhan sebagai ini, patut ini dengan dikasiburan, tak kau kejenuhan kajian ini buat tunai. Kau dipi, sabjah ribuan, panah berlain bisu, nak betah kita hitam kejenuhan sebagai ini, sabjah sabah. Kubur bagi umat ikut pap, kada pap ikat itu ya panah ikat. Bersauran ini panah berbelai, belai waktu umat ini berbuat lagi ngapla. Awalnya berdoa, kada pikir menyekolah, malah bersuara, dan surat ini berdoa, kada berdoa, kada berdoa, kada berdoa, kada Mengatakan depan kemudian ukut Keisa Jesusi dan ukut Kalepi Kumen Kora Perwan Rajana Afla Blay Juli Blay Tembo Berok Nislay ini Pada lama kila-kila ini punya lami Rica Kajib Embam Jibot Bayan sama lami istisin kejipan Nabiang dan balik ke kecil pula, bat kecil pusat. Sampai apa? Sampai anak sambil kena sama sekat kayak kelam belai hari ini ke step. Pak Arman kita punya cakap ki mari kelam mari jubah.
Tidak perlu belajar ruang step ini, tidak perlu belajar ruang step kemas, tidak perlu belajar bagi kod kendoi kedua. Hanya bawa belau up nak bawa pelan lebih. Apa? Kemrona pule jam suki nak dipakai belah senang kesudah belah, kewanut belah dan bah kermian sentuhan lebih. Kepada saya kenapa? Begini, apa ada bukan bak suki yang kita hoi dan lagi itu Islam perlahan kata jenai. Ajar ini kedua kedepan yo kata apa nama kuat tempoh. Islam itu mulai. Kajing pule nak kitab Genesis. Hak itu kismi umat sedek usim kesalem uluan ra uku batawai ulalong ulando jong blay bahalor tam ke ulakerku kerdo yaw Abraham bat ulaong long malakerku Abraham daw blay bahalor tam unong thaw ka beneng bat ka kendeng bat ani roy ublay bahalor tam ubala aiti yakinong shon jongpi akikti jongpi taw Abraham ula ay hau yakabashikaw na ki ay paro kakten utray
Ajing pulih naga gospel bakul kat kumulukas. Ujisu la keren hagi pajba syafang gahimau glay barulah penkoj kat ikiba don kam jingkoy. Tega sngi galas dang no bat ki khar ngut kilawan bat kilaong hau. Tu pha no iki pajba bakin yo lech sagi shnong bat ki jaka bamarjan bakin wan jakasa bakin yo jingbam namar ngidon hang ni haka jaka kabakenja. Henry uloong haki tu ai mapi bakin bang kila pai tin ngimdon palat ya santeli kikpu bat arteli kidokha lemdang ide ban lej bat hijin bam nagabentai kini kibreu baro namar ladon kumbasan hajar mut kibreu teu loong halaki senran jongu tu pensyong yiki kumba sanpo shiken hun te kila le kumta bat kila pensyong yiki baro bat habau la shim yiki santeli ki ku bat arteli ki dokha ulak mit syabnen ulak kerku bat ulak dia yiki barula yiki hak semran ban sam haki pajba baro kila yabam haban dakadang te kila lum ni ki batam khat arsyam kilang khot lengkai ka gospel jong try Long arpao so ibidu khati hawa hadir kecing hier Moses kalau rum Sinai jeng api berwakai rum api kubur hier warra ulah belen boleh rapat jeng im rapat an api bro pat hadir jesnau ki bro ki nad dok mentu kesri i pongo i le i kabau belai kelam ni oh Moses simple kasnam tu pena ki bangkrut simple ki bro kadak kasin yang kajingnya te jutang mulai kawa kambat dur kumdam kajing te jutang ban sikit takate kajing kawa sapi apa cila kan lupa ko sapan kajing kelam pisu sepakai Eucharis itu ka Gospel kosnakan tu Gospel Lukas lagi politika Gospel Yohanes nak hari video kan Susuperoy ya kisan telikit pun telikit okai. Kadang parsi wah metu penyo ini tak kacim penyo wala lupa apa. Utpu na baru la rapi penroy itu bam. Itu waktu berapa kentang tu yang kat terdan wah kayu garis kuat. Sekali poster kenal ru doa kisah ibai ba waktu Yesus Yesus ambil pajak mat lupa ni sebab jarak dunia lupa ni try okey kalau ya waktunya bukan mau piu ba benden sana jar itu atli di okah sana jar waktu kita pi waktunya tu dia tak kita waktu jimba bekerja dok pok yang pi bak akan nombor ru akan nau hantri kita kerja kuasa kacau pagingin penroy sampai begitu pun aku dah katakan yang pi. Nah aku awikai pi sobi kacau jimbang, aku tenang pi jimbang aku pi jimbang jimbang cepat. Ya anak ibu gaya mai kacau jimbang potai ini. But hari cakap lagi yang pi Yesus, kaya aku mulai iklan yo kacau jimbang kelam parsi ini. Gospel Yohanes lanang ro bukan dari orang Yesus. Nado mentu ngaku awikai pi ngat yana
Hakiki ski ini, hakiki pogadet, yo pindah ke dulu ke dah, na, betul mat, dah sarum sawa, dah yo pindah, maduk mentu pak orang pi, ngau yo pindah, hei ni lupang, hei itu hakadur kayu karis kuat. Bat, ada bagi kampung Yesus, om nadu mentu naik, bat, kami kisah pantai yo karis kuat, kami dah kasnam. Takkan nak menulis kusuk, orang kecil su, kita simbang. Pak kita simbang pun jikin bam cukup, pelam susu itu susu. Wan sana, bamina, yuk jikin di halabe. Baca su, boleh jikin sebuah rusa berperau, ngalong upu jikin. Jangan bam tekuk jenat di kesnam jenat yuk jikin. Jadi beruang. Kami berubah kami karena saya selalu kelam bersih dulu. So bamdok beruir jo cek beruir kamu kelam susu bersih. Ki omu patai ki kemopi betul samanya apa ampi proses. Ipa tempat yopi dah ampi ayat ki utpu malah yopi utpu.
na jami ba jumpi kalau mungkin hun matu play pa berbo no Opa objek yang diterwa jami kau kena kaji kesan dengan lang mentah kesat kembang lang badan lai badan badan itu bukan dan ai seperti ini way paimen kami way membasin syar junam junam Bayudan Rika Bakti Kentiu Yala Kidono Holy night, you try can rock, you play jongi. Pengalaman buat batin nyanyi ki pajomu lembaga ni ke sakramen de ayani petolong ini ki baku dapat tolong ini diberi berok kawe kaye kasan hakaje dewan ku sakami jome tapi kalong kadur kakal jong pres Nên mà ta lên cái này lên cái bài bạc lên bro cái này bro trong cái là ba đi ai wa Ya, kadang-kadang di pop.
Legane bankan mau yana. Kau jimaya jom jine. Tukan mau puturai kapalang jombe kepala priang hasetelah kepertai batu penjenai ke hakajingi ringkat baru Francis Ukpa baku jungi pada Ferdinand Dyson administrator jungi bat baro kilingdong tukan mau lemloi kenmen di para jungi senrang bat kentai kibala yot hiya nak bakermen nyaga jingi pan bat ya baro kibala katno hakajingi snei jombe Sok mengi bersama ha kasih kawai jumpu. Program